Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma journée de dimanche. En premier, je vais commencer à préparer le déjeuner tout simple. Et en même temps, je vais nettoyer ma terrasse. Dans la casserole, j'ai mis 2 œufs et je vais préparer les pommes de terre à la vapeur. الزول في الاول مرحبا يسولنا على شنو اسيكا كني دني غنخدم الفاضور كان كذا خفيفان يو ميم طون السير ذا لا تيراساكي غركازي ودي ساعدي لا طوندوز الحشيشينا. Voilà, comme c'est les beaux jours qui arrivent, il faut nettoyer la terrasse et de passer la tondeuse. Voilà, on va ranger un petit peu le jardin. Jardin. Je laisse mon mari faire la tondeuse. C'est que la tisane, la verveine. ذاك يسير النعناع ميتشيثك وعروس ذاي ميستخدمه لو برودوي ياكيني وزغام كيركس عروساكي شاك فوا ثاني القحده وكذا مشطوح ثورا ما وسخدم غير دواياكي ذي غنات يتشيركول. Voilà, à chaque fois je mets ce produit pour les limaces. Je ne sais pas vous, est-ce que vous avez le même problème que moi? Dites-le moi en commentaire qu'est-ce que vous faites pour ce problème. هاتي حذايا نمثيد الكومنتير كون مثي ما تسعمت لو ميم بروبليم من كينيا تسعمت عروس يتبحرت نكونت ذا شو استخدمت. Et là on va nettoyer la terrasse avec le Karcher. Pareil, je vais nettoyer le salon de jardin avec le Karcher parce qu'il y a plein de poussière dessus. Comme ça reste à l'extérieur. Le jardin. Voilà, je reviens dans ma cuisine. Voilà, là j'ai préparé mes pommes de terre à la vapeur, et ensuite là je rajoute les oignons, le sol. Je rajoute les cornichons, les cornichons. Et ensuite, خمم ثاني ساعة تقخام. أما إلا وكبال سانوم طوماطيش زام ثقيت شلاضة ونبذو. Voilà, c'est une petite salade pour l'été. Je rajoute les tomates. دقا طوماطيش كذا البصل إني علقاق. Là, je rajoute le sel. الملح. سانو باريزيت نتزمور ثسانو شطنا الخل ما ولاش الخل خممتس القاروس
داكي de préférence l'huile d'olive. داكي الزيت نتزمورت. Et ensuite أسرنو خثي ملالينينا أسرنو شطح وزمور يا ترم ثرو في الجدرة تسميت شطح. Là je rajoute un peu de vinaigre. Voilà. Ou sinon le jus de citron, l'huile d'olive de préférence. Et je rajoute les œufs, les olives. داكا سرنو خثي ملالين زمور شطحن المعدنوس يا ترويمت كلش. Voilà, je mélange le tout. Je rajoute un peu de persil. شطحن المعدنوس. Je rajoute les œufs et les olives et ensuite je place au frais. Là, j'ai déjà allumé mon barbecue. Là, je vais préparer les merguez et le poulet pour accompagner ma salade de pommes de terre. داكا كنيد نير شعلر ديجا الباربيكيو نو يحمى. داكا تخمر شطوح المرقاش شطوح ويازير باش نتشيس شلاضاني البطاطا. الحاجة خفيف كان. Là, je rajoute le maïs. داكا درنو شطح بخفال. Les filles, le poulet, je l'ai acheté comme ça. J'ai pas mis la marinade. Comme j'ai pas le temps, je l'ai acheté comme ça. Voilà, comme vous voyez, la terrasse, elle est toute propre. Voilà, elle est bien nettoyée. كان ستوالي متاتي حدايا لا تيراس ني تنتفقد تشبحانت صديقث. Et là j'ai mis la table à l'extérieur. On va déjeuner dans le jardin. وكذا غرم القران خدماتي دي ظلي. Voilà notre salade de pommes de terre. تاقي تشكشوكا ساعات ديجا يظلي غاتي تخدمها. إذا كانت توالي من البولي ني إذا نسبكتو راكو المرقاز. Et à la fin, je nettoie mon barbecue.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. À très vite sur ma chaîne. متى عجبوني د لا فيديو يجي ويتسو ثرا سلو لايك سلو بارتاج ماذا كينوني دينير جاكون ذي لهنا تلويث ار لا فيديو النظام ما يبغاو حنين ثان ميرث.